Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Iganashatu-na-mwenda. Oku Ruhanga amanya ebintu byona kandi oku atiine ohu arikwesherekwa. Aha mukuru w'abeshongozi. Zaaburi ya Dawudi. Ai Mukama, okankyaka wamanya. Nomanya emishutamire yangye n'emimukire yangye. Omanyiire hare ebiteekateeko byangye. Orondoreza kimwe emigendere yangye n'emibyamire yangye kandi nomanya emihanda yangye yona. Ahakuba orurimi rwangye kuruba rutakashohwize kigambo, reeba Mukama iwe oba wakimanyiire kimwe. Ondi omu maisho n'enyuma kandi ontiireho omukono gwawe. Okumanya nk'oku nikuntangaza kurengeseriize, n'okwahaiguru munonga tindikukubaasa. Ndyayetantarira hi omwoyo wawe? Nari ndyahungira hi amaisho gawe? Kundatemba omw'iguru okwo niyo ori? Kundatinda ekitabo kyangye okuzimu reeba nayo oriyo? Kundagurukisa amapapa g'akasheeshe natuura aha muheru gw'enyanja n'okwo nayo omukono gwawe guryanyebembera, omukono gwawe gwa buryo gunkwate. Kundagire nti buzima omwirima nigwija kunshweka kandi n'omushana ogunyehinguririize gube kiro, omwirima nagwo tigwine kigukushereka. Ahakuba ekiro kihweza nka ny'omushana, omwirima n'omushana nikyo kimwe ahari iwe. Ahakuba niwe wahangire ebicweka by'omunda yangye, okanteeranira omunda ya maawe. Ninkuhimbisa ahabw'okumpanga omu muringo gw'ihano kandi ogurikutangaza. Ebi wakozire n'eby'okutangaza kandi eby'omu mutima gwangye nobimanya gye buzima. Ekyemerero kyangye tikirakusherekirwe. Obu naabiire nimpangirwa omu mubonano, ninkorwa omu muringo ogutarikushobooroka omu myanya y'okuzimu ahansi y'ensi. Amaisho gawe gakaba gandebera omunda nkiri amaizi. Omu kitabo kyawe hahandiikirwemu ebiro byangye byona nk'oku byaragiirwe hatakabiireho na kimwe. Ai Ruhanga, ebiteekateeko byawe kandi eby'obuguzi bwingi ahari inye. K'ori kubiteeranira hamwe ni byingi. Kunaakubibara bikakira omushenyi obwingi. Kunsisimuka mba nkiri hamwe niiwe. Nkahenwa ki oyite ababi, Ai Ruhanga, abakunda kushesheshagama bandigaho, abakugambaho kubi, abazigu bawe, abarahirira bushi izina ryawe. Ai Mukama, abakwanga timbanga, tingwerwa kubi abimuka kukurwanisa. Nimbangira kimwe buzima mbete abazigu bangye. Onkyakye, Ai Ruhanga, omanye omutima gwangye, ongyeze omanye ebiteekateeko byangye. Oreebe omuri inye ku haraabe harimu emitwarize yoona emibi, haza onyebembere omu muhanda ogw'ebiro n'ebiro.